Ti division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hi lo ngai thlang Cheng vai bel chhethum senga Serchhip Darnam Tlang-a MYC Youth Center sakna chu chak taka thawh chhunzawm mek ni in tunah hian hnathawh tura tanga a zatve ai tam an thawh zawh tawh thu le huntiam a thlen hma ngeia sak zawh theih ngei an inbeisei thu hnathawktute chuan an soi bawk Serchhip Darnam Tlang-a MYC Youth Center sakmek hi voin khan kan palai chuan a hmuna tloin hnathawktute chuan an hnathawh mek din hmunte an lo shilfia Cheng vai bel chhethum senator MYC Youth Center sakmek hi ni kum February thla atang khan hnathawh tan ni in kum thum chhunga zawh fel tura ti ania Brilliant Consultancy chuan a sakna hi thokin he hnavil tu John Vanal faka chuan tun din hmuna an hnathawh na konga harsat na lian tham an tok lo ti soin amai ro chu lockdown kalpui mek ani awang le mun khata hnathawktu tam tak bun theih ani lo awangin an duanga na an thawh sawt theih lo thu soya tunah hian sarkarin a phal angjat thawktu inda na hi an thawh chhunzawm mek thu soin harsat na dangin atlak buak ani lo chuan kum thuma thlin hma an thawh zawh ngei an beisei thu le tunah hian hnathawh tura tanga za somsari vel an thawh zawh tawh thu soi bawk MYC Youth Center chhawng chung bera hian indoor volleyball court tura ruwa man ni in a building chunga hian electric hrui pui akal tlanga wangin harsat na lian vak lo an tok ti hnathawktute chuan an soya heipo hi PNE department lamte nen indoor na nein building chunga hian bandang da tura ruwa man na siam ani thu le tu na hian hei hi buai pui mek ani thu soya reivak lawa zo fel ani tur thu soi Brilliant Consultancy ho tu te chuan an hnathawh meka hian ram le khotlang tan ro tling ngei tur hnu chhia thei turin an thei to pin man ruwa po an uluk ve ti soin amai ro chu lockdown awanga han bung ruwa lakna thin dor te khar ani thin awangin hemi konga hian harsana tlem an to thu an soiba ka an man ro lak zinga po a thalo te chu an hnol zel thu soya an hnathawh na a khotlang mi pui te po in thataka an thlop thu soin an chunga po an lom hle ti an soibok Serchhip Youth Center hi NEDP SEDP Sumatanga saknin Brilliant Consultancy in asakna hi an thoka mizopa chiara chhong thuma saktur ni in adung fitza awang fit somriat panga ani anga motor dana turte chokidar quarters te mikhwal somni thlen theina room pahni committee room le indoor volleyball court te tura duan ani Nimin-a Serchhip District-a Sample en fia zinga COVID-19 shikai mu bel an lava voin khan shikai zinga mi pakwa te chu en koldam le an ni Nimin-a Serchhip District-a Tunat Laboratory a sample pakwa en fia nin rapid antigen test mangin sample somli pali en fia ani boka heng zinga hian shikai mu chwa thar an lavani voin lama sample en fia na hi thaw chhunzawm ni in shia thei china voin khan then zola shikai pakhat mu chu ani a zan in lama report kim chang shia thei beisei ani thung heti lai hian Serchhip District-a shikai en kol lai mi pakwa te chu voin khan an ma ni en kol na hmuna tanga chhuwa tir ani vele thunga heng shikai en kol dam te hi nursing school CCC atangin mi pangale ke chuma 4C atangin mi pali te an ni a nursing school atanga chhuwa tir te hi ke chum kho a shikai mo chwale SGI private limited noi thok te an ni heti hian voin thlengin Serchhip District-a COVID-19 shikai mo chwa chu mi zaruk somthum pariat an lani a an zinga zanga somli te chu en kol dam ni to in tuna hian shikai en kol lai somkwa panga an lo meka shikai zinga nun na chan mi pathum an to bokani Nimin-a High School Living Certificate HSLC exam result ti chwa taka Serchhip patanga top 10 na lang vanal shia ti chu voin khan Assam Rifles ten lom puina thilpek an hlan Assam Rifles Commandant Major Junior Mutum Sena Medal chuan vanal shia ti hi voin khan an chen na in Serchhip din tharvenga kalchilin lompuina thilpek le poisa fai hlana HSLC 2021 result ti chwa taka hlotlin na thatak achang chu alompui ti soin akal zel na tura du sakna hlana azir chhunzawm zel na tura na sale zuala tanla tura fuin ashisel na ngai poimo chunga rim taka zir chhunzawma hlotlin na sang jok changnge turin du sakna hlan bok Assam Rifles ho tu te chuan vanal shia ti chu zirna lama malama panzel na tura ti thei an nei ni chuan eng tiklai po ama pui turin anin pe reng ti an shil bokani Serchhip Marveng branch K3P te chuan voin khan Serchhip Blood Bank ka da turin Thisen Unit somni pathum an pe
Nimin-a Serchhip pastor bial ke tripi ten kumin chhunga damlo amamo apiang ten an man thei tura thisen pek an lo rel to ti hlotlin nakal zela voin khan Serchhip Marveng branch ke tripi te chuan Serchhip Blood Bank ka da turin Thisen Unit somni pathum an pe a thisen petu te hi mi pa som pali le hmeichhia pakwani in Serchhip Blood Bank a kalin an thisen te hi thawktu ten an lo lak sakani Serchhip pastor bial ke tripi a hian branch panga an om mek ani Tui kumbial de MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Rin Omatsuan voin khan Serchhip khua COVID-19 shikait en kolna mun Community COVID Care Center 4C chu tlo in VLTF te hne na Disinfection Fogger Machine a hlan bok Assembly Deputy Speaker chuan COVID hi sia thiam har satak ani ti soin shikai te ne na in kon nai tak po shi kai chhong lo an om lain film khur em te po in an lo kai ve reng thei ti asoya hei wang hian shikai ni a in ring hlel te chuan thu nei tu te hne na in sia tir vata sample en fia ngal vat apoi mo thu asoya COVID-19 shikai te chu en kol har chuan nat na hlo om tak ani thei rualin en kol vat ani ero chuan ol sam taka en kol dam thei ni in a sia thu asoya shilenga wanga phili buai mai lovin film khur tak chunga hlo dan tok sia tapoi mo thu soibok Engineer Rin Omatsuan Serchhip pa 4C chu anti thata wangin chuan omati thu soin Mizoram mai ni lovin India ram huwa po a chuan tla kani thole Donor Minister Dr. Jitendra Singh point Serchhip 4C chungchang hi Twitter a alo tweet hial to ti asoya hei hi khotlang tho hona that wangte task force le thawktu te poimo sang te chanrual na len pek na wangani thu soibok Serchhip 4C a hian khumsom nga pakhat a oma shivei en kol lai mi somni pali omin anjinga som pakwa hi namdang anni tui kumbial to MLA hian Serchhip pa 4C din nan hian cheng sing sari alo pek to ba ka page sia cheng sing thum a peto bok hei ba ka hian a bial chhunga rulam thinglian ngen tiang le lungpho lama 4C din na turin voin ve khan cheng sing sari a pele bokani Chhunzawm Integrated Ayush Hospital COVID Care Center CCC a shikai en kol te chu min phal te pe khom mangin an eile in man choi lovin en kol an lani Chhunzawm Vantong editor lian tluang ren thei hne na tanga thu kan don danin Chhunzawm IAH CCC a hian me ni somni pakhata tang khan shikai en kol tur te hi da lu an ni a tun thlengin mi somthum paria da lu an ni to a tuna hian shikai mi somni pathum le heng mi te ompui tu mi pathum an om me kani he shikai en kol na huna hian atira tangin mi in phal le pol ten chanpui na pe in tun thlengin cheng sing kwa sangli zanga mu ani to a damdoi supply an nei lo chi pon lama le chul bak dam lo te hian sen so an nei lem lo ni athudon ni in heng min phal te chunga hian an lom hle ti medical officer Dr. David Silarin moi chuan soyani Serchhip bial to MLA pulal do ma chuan Integrated Ayush Hospital a mamu a man turin nimin khan cheng sanga pe in MLA IO hian an pa chi shwai tu ten an hlan ani Mami district chunga chu vel leileta thlam om chu ngai mo in nimin khan Assam police se chuan Mizoram chung an lut Tunka tir tho chan ni khan Assam police panga le civil mi som panga velin chu vel rama John sap din puya holiday leile thlam sak chu ngai mo in an lo tlo to a hemichum hian buai na engma siam lovin Assam ram richina patrolling an nei thu an soya hei hi shia in mami DC Dr. La Rosa male SP te chuan helai mun hi an tlo ve ngal bokani nimin khan ASI hovin Assam police som vel chuan leile thlam hi tlo le in Assam lam hi an thok reple ni a shiat ani awangin Mami District Borsap Dr. La Rosa machuan ma alanghala Karimganj DC le SP te bepopin hemi chungchang hi asoi pui ngala atu langzela ramri ven himna kalpui ngala ni thu mamit atanga thudon na chuan asoya Mami District Borsap Dr. La Rosa malak na in helai mun hi Mizoram sipai te hian an omchil ri don ni in thudon na chuan asoibok Mami District Borsap Dr. La Rosa machuan chu vel khotlangin police te omna tur chu nimin khan hatlangin an sa ti asoya helai huna boruak om mek hi kortha SDO civil le police ho tu ten an thli thlai reng ti asoya mi puite chu CI lo turin le sarkar malak na ngai chang tur angenin hailakan DDC po le kha athon to bokani Corporate Social Responsibility CSR kal Tlang-a Lunglei District in Medical lam kai noi bungrua chang sang adon te chu voin khan lunglei thlenpui ni in Health Department ho tu te kuta hlan ngal ani
Lunglei District Borsap Kulathungan AIAS Malak na in India Ram Chung Hun Shang Shang NGO Foundation Company Corporation Te Atangin CSR Kaltangin Lunglei District Ba Ka Mizoram Chim Lami Pui Te Tan Hlok Pui Le Changkai Pui Theih Tur Medical Lam Kai Hnoi Bungro Shang Shang Theih Dilania Heng Zinga Hian Medical Oxygen for All Mofa New Delhi Atangin Oxygen Concentrator Paruk Athon Mantenen Cheng Noi Ruksin Nga Manhu Don Niin Vision IAS Academy New Delhi Atangin PPE kit set sangkhat zanga N95 mask sangkhat zanga le oximeter za avai na thon man nen cheng nuai somni manhu don ani lunglei DC malak na eng atang hian Vision IAS Academy hian Aizol DC ne na mi puite tangkai pui thei tur medical equipment sang sang an pe bokani heng medical equipments te hi Health and Family Welfare Department ne na hlam na hi vo in choma khan lunglei DC office a nei ni in DC Kulathungan AIAS chuan lunglei CMO Dr. LC Liana Medical Superintendent Dr. SR Ngurcham Liana le SMO Dr. Larwin Thangit ne na ahlana lunglei district chunga CCC 4C CQC le mamo na danga te semle tur ani ang MPCC Vice President Pulal Sot at Chuan Puzaudin Tlang-a MLA in Sample and Fiana Kola Pek chu arang thei ang bera chim lammi puite ta na man thei tura bunfel thwai turin sarkar an phut thu asoi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Vice President Lal Sot hian voina thu thar the dar tu te akom na kan shipui do hi azia omdo ne mo kan ti lain apun lun chho ta zel zok ti soin random test rei lo te nei atang khan shi hian min lu chil tak zet ta ti asiat thei ti asoya hetiang huna shi veile veilo en fia na khol nikum jun thla a zodin tluanga MLA na pek man thei lova vo in thlenga lom chu apoi hle ti soin alo dong tu sarkar la hian chuan lam fasha te sia min muang chan pui atum ti la hairwala ni lo he khol hi arang thei ang bera sarkar hian chim lami puita na man thei turin bunfel thwai turin MPCC chuan a phut ani ati Mizorama COVID-19 shikai mu chu an lom bel zela nimin khan Mizorama sample sang ni zakwa somsari pariat en fiani in shikai zahni panga mu anni Mizorama COVID-19 shikai mu chwa zinga nunna chan om bel zelin tun thlengin shikai zinga nunna chan mi somli pasari zet an omto ani ZMC shikai en kollai zinga mi lal remsia makum somli pali sai rang chu ni zan la ya khan ZMC ya boral vele a ama hi me ni somni panga a COVID-19 shikai mo chwa khan in me ni som thuma ZMC ya hian admit ani a zunthum nei sa nei in ni zan khan boral zui ta ani tugindar kwale minute somnga panga khan Anil Kumar Rai kum somnga panga CRPF lengpui airport security zema bok chu ZMC a COVID-19 na wangin a boral vele boka ani hi me ninga a shikai mu chwa kha ani thung heti hian Mizorama COVID-19 shikai zinga nunna chan mi somli pariat zet an omta a tun thla chung bi ka nunna chan mi pariat zet omto in Mizorama COVID-19 shikai mu chwa zinga nunna chan an pung chakhle ani thati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani